dados tiang mirengin suara Janggih Raden niki. Wih, canggih pisan nih ke suara Raden nih kada ieu. Malu-malu meong. Purwa. This is podcast Sisma. Om Swastiastu. Nggih semeton kacunduk malih ring podcast Sisma. Punapi gatra niki semeton sareng sami. Titiang Ida Ayu Meni Pratnya Wicaksani pinaka pangatar acara ring podcast puniki. Taler Triki wenten narasumber titiang sani bagus-bagus genjing wenten Gung Dika sareng Raden. Om Swastiastu Gung Dika Raden. Om Swastiastu. Wenten nika pepatah sani memunyi tak kenal maka tak sayang. Dados nika Gung Dika sareng Raden nyinahang angga dumun. Inggih, dayu. Wastan titiang I Gusti Agung Dika Karmana Putra dados kepanggih hantu Gung Dika saking kelas dasa 6. Inggih. Titiang mawasta Imade Radendra Prabowo Adiputra dados kepanggih Radendra saking kelas 10-6. Nggih Gung Dika Raden punapi gatra niki. Ya becik pisan niki titiang. Becik nggih, yen ninten becik ten wenten riki nggih. Napi kentan Raden no. Bayu cek jelek asane no. Tadi kita cek baong lima cek cokor cek onyang pegel-pegel tapi. nak wan kengken nih. Ya, Wenten kesibukan api Gung Dika? ya nika dibi titiang boleh ngayah ngigel nika ring pura titiang acara udalan tapi nika dayu. Ih, art sajan niki nggih. Yening Raden nika pirang-pirang niki bisa makidom masih nggih. Iya, bisa. Cek canggih pisan niki suara semeton titiang niki. Ih. Sampun ilipidan nika Gung Dika seneng ngigel. Oh napi niki dayu titiang melajah ngigel nopeng niki wawu-wawu niki dayu. Wentan titiang ataunan niki sampun wawu-wawu niki melajah ngigel. Titiang melajah ngigel ring umur 13 tahun nika. Inggih. Sampun suwe nggih. Inggih. Yening Raden niki lipidan nika seneng makidung. Nggih, titiang senang makidung nika saking kelas 2 kelas 3 SD nggih. Yen nentan niwang jenengan. Nika titiang suka makidung nika karena titiang coba-coba dumun. Dari coba-coba nika langsung suka. Yang lanjutkan sampai di jenjang SMP Kenten. Kidung napi nika sane sering katembangin Raden. Sane sering titiang tembang nika kidung warga Sari. Nika kan wentan Purwakaning, wentan di Ratu saking luhur, Sukani Raharja nika wentan turun titu. Nggih, yening Gung Dika niki topeng napi nika sane sering kasolahang. Titiang kan mau melajah niki dayu nggih Kang Yang kidik wonten nika. Titiang boleh nyolahang topeng keras nika pastika nika sane aluh-aluh wonten. Topeng keras Arsa Wijaya amun nika manten dayu. Nggih, wenten nika dokumentasinya nih. Wenten niki Oh, dados nika. nah niki dayu niki dokumentasi titiang gas ngigel ring SMP titiang niki ring acara metamorfosis sampun nika. Topeng napi nika ring foto Gung Dika. Nika wastane topeng keras. Karakteristik topeng punika medu inggih punika topeng sane keras, mawibawa lan memakna pepatih sapunika dayu. Mungkin next sapunika. Ya niki patah nika dayu. Kang Yang nika boleh ngingkal cepok-cepok antar. Next mungkin nggih kari patah niki titiang niki mawibawa lah ceritanya nika pepatih sapunika nggih. Next. Nggih. Niki agak-agangan kita panggungnya. Niki titiang boleh patah nika ring acara graduation ring acara SMP titiang nika dayo. Yang kidik-kidik boleh ngigel. Patah niki memakna pepatih mawibawa sapunika.
Enggak, wenten nikah sorok topeng sanilianan nikah Gung Dika. Wenten, nah kebenang niki titiang bakte titiang topel titiang buat Ih, dayu niki niat khusus. saja niki Gung Dika. Nggih, Kang Yang dayu nggih. Niki wastane topeng keras. Karakteripun maduwe wibawa ring petitis puniki wibawaipun keceritayang ida wantah pepatih sapunika. Niki medal ka pertama ring acara odalan tapi nika ring panggung tapi Nggih. niki kaping kalih niki khusus niki untuk dayu niki. Niat saja niki Gung Dika. Nggih, niki dayu. Niki wantah topeng tua. Ipun maduwe kulit putih agak keriput niki dayu keceritayang ipun wantah nak lingsir lan niki wenten ring alis ring kumis ida wantah mauban nika kidek keceritayang nak lingsir sampun nika dayu. Inggih. Nggih. Sampun niki dayu. Kang Yang nggih dah dua mantan bakte titiang niki aman bakte Sampun titiang becik sami. niki sampun becik. Aman bakte titiang sami kelas sami topeng jero tiang teh. Bangga niki Raden medue timpal acara Gung Dika niki nggih. Oke, bangga pisan niki lak Gung Dika niki ngajakin saja niki budaya Bali niki. Ton ya kenton. Malu-malu kucing niki. Nggih, sani mangkin Raden niki dados tiang mirengin suara janggih Raden niki. Wih, canggih pisan niki suara Raden nika dayu. Ih, malu-malu meong. Nggih, dados Raden. Nggih. Purwakani nggih sane tembangin tiang. Nggih. Angrep tarum ning wana wakir kahadang lapuh karatika panedenging sari angayon tangguli ketur jangga muare. Sampun nika. Sampun. Ih, merinding saja niki Cak banget. Jangi saja nih. Niki. Niki Gung Dika bangga mu duwe timpal sare Raden niki. Pastika dayu nggih. Suksema. Nggih, napi nika sane mawinan kesenengan Gung Dika ngigel Raden Mekidung nika. Iya becik pisan niki pitaken dayu ton kenten dak Raden nggih. Nggih. Kebudayaan Bali nopeng niki dayu nggih. Nggih. Nopeng niki sering kecunduk titiang ring acara adat ring masyarakat ten kenten nggih ring rika pun wantah ka pertama titiang ketertarikan titiang sareng seni topeng punika nggih. Nggih, ning Raden niki. Nggih, niki kidung niki kan napi malih niki kidung sering kanggen ring rikale piodalan nika nggih. Nggih. Niki sangat harus niki dilestarikan sareng anak-anak muda Bali. Mawena niki kidung niki
Tapi tata cara iraga menghubungkan diri sareng ida sang yang widiwasa kenten. Niki tetembangan anggen dewa dewi betara betari kenten. Nggih. Wenten nika tembang saneliana nika Raden. Gereng Bali nika wenten 4 tembang nggih. Sane ka pertama nika sekarare, nika gegendengan nika. Sane kaping kalih nika sekaralit, nika napi wasana nika pupuh nika nggih. Pupuh nika. Sane ketiga nika sekar madya, nika kidung nika. Sane keempat nika sekar napi wasana nika nggih sekar agung gitu. Nika kekawin nika wirama. Nggih, berarti sane wau katembangan Raden nika sekar madya. Nggih sekar madya nika. Nggih. Kekan kidung nika. Punapi nika cara Raden sareng Gung Dika untuk ngajegang ngelestariang nika budaya Bali. Nggih. Suksema niki antuk galah dayung nggih. Pastikan nika hal yang berat lah untuk kita ring kalangan anak SMA. Tapi mawenan raga dayu titiang sarang sinamian Riki pastikan menduwe kewajiban dados sisya pastikan melajah nika lan lianan. Nika pun kesusahan titiang ring membagi waktu ring dija harus mayatnya mata tulung ring masyarakat ring hija harus fokus ring sekolah ring hija harus ngajaga budaya Bali yang nika dayu. Ini Raden niki napi nika cara ngelestariang nika. Nggih, patah sekadi Gung Dika sane wawu nggih. Nika iraga niki harus maduwe niat, maduwe minat anggen ngelestariang ngajegang budaya Bali niki kinten dayu. Niki nggih makin niki kan teknologi berkembang pesat niki. Napi wasta nika sangat jarang wentan anak Bali sane kayun ngajegang budaya Bali niki nggih. Saat ini nih mungkin orang tua nika nggih nika patut menanamkan rasa kepada anak-anaknya untuk ngajegang budaya Bali niki. Mapa nika yening nenten iraga nika sira malih kenten nggih. Sane ngajegang budaya Bali niki kenten dayu. Di Sisma niki kan wenten nika ekstra kidung Raden niki berpartisipasi nika. Ampura remen nggih titiang nenten masuk ring ekstra nika kenten. Yening Gung Dika Titiang ring SMA 7 niki tan ngambil jurusan tari nika nih. Titiang ngambil ekstra tabuh nika. Agak nyapir niki dia. nyari pengalaman baru. Iya, pastikan. Nika yang harus dayu nyari pengalaman baru. Nggih, pangten drika-drika manten nggih. Bangga pisan niki titiang ngalah timpal cara Raden, Gung Dika. Yening wenten waktu nika ajah-ajahin titiang nggih. Pasti nika. Suksema niki Gung Dika sareng Raden sampun prasida mabebaosan sareng tiang ring podcast Sisma Rahina mangkin. Suksema taler sareng para pamirsa sene sampun prasida nyaksiang podcast Sisma Rahina mangkin. Titiang nenas pangapura yening wenten iwang atur, titiang puput antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.